بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامنا الله تعالى تبارك ما يجنيه تجد الله رجل كره لين تجدو. أجعلتم سقاية الحاج. وفي قراءة أجعلتم سقاة الحاج. يلا أيه جدهم مني أيه دكوا. وإمارة المسجد الحرام. إنه ما مشرين جولي. كمن آمن بالله واليوم الآخر. إنه ما من بمن يرى الله أن يزول الله وأولو تكلنيو. كذا هجدهم لامي نعم نفبال موقف الإسلامي. alal ga kuma flankafo de fe flankafo mono no ka waso kulu ya alkaba la do bawe kulu de bi jido lami kulu de bi jido bismillah kulu de ka la horma misiri kulu de ka la horma misiri ka lad ala ka sura kan Qur'an ayay jidi ko yala aba miri sikayat al haji jido lami ni ani la horma misiri ana kabdu akona ka kafa كمن آمن بالله واليوم الآخر. yalo bisira ke ina fo mamin li manera alala ani don la bawa bajira ta fo adama demi baro bara min ke wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun barajalin galadilin ni sharti li manade ra'ayna fi qissati abdullah ibn jud'an ya amba isha fasala kawdi yudrabu al-masalu bihi fi as-sakha arabu bi dalilu bushina li funisriyal anyon funisri man fi al-arab akira jahiliya waati la amaka islamé yado alkaba la hormaya bala kabi nabi ibrahim waati fo kata bla kira kilela donc hijidum ani mamun muta imurala ale de kumu jona bela jeli ni tara ba fo ihtakimu donc il dalo ko mina ashuara kabo kabila fa bela jeli na abira ba ko beki ka commande ke dumini model min kadawi amana be ma hako ma bela jeli balo kaba o ka foni sira na ka ton an ba Aisha da bika baro kiranya na sallallahu alaihi wa sallam o ya rasulullah ako abdullah ibn jud'an ayi baran man baynin bela gele ga alai ko asale alai asara kan ni kira ko kama ko sura ala fe Allahu akbar fa ya ma sura ala fe ko ni ma za kullam yakul yawman la ilaha illa allah ma bodun bila dara ko la ilaha illa allah do na kan baran mai ma fo nya ila rajon la na ma di fon fe min ga ka sura islamé وجاهد في سبيل الله يلا ولوني مغبسك كينيا ما من لمن يرى على لا كلك دلا كدا على لا ان دون لما كلك جهادك على كسر على الجهاد في سبيل الله والجهاد في درجاتها تنقسم جهادي يرى بلا جلي في درجاتها الجهاد كان بدرجاتها يعني ناني دما الجهاد درجاتها يعني ناني جهاد النفس ني يرى تاكينين كلا بيد 4 درجات درجة نانية جهاد الشيطان كشيطان كله ودرجات لا جهاد المنافقين درجات لا جهاد الدرجة نانية جهاد الكفار 4 درجات تنيه جهادي درجة فارنا قالوا بكم 4 درجات تاني نانية ودي جهاد الله أفرقوا جهاد النفس وبكيف ب4 أشياء أنا ما دين دين كلا نفنانية أفرقوا جهاده بالعلم إذا بواب الإمام البخاري باب العلم قبل العمل ada ma de yani kaslama barake ibi kalande ka fako waya jihadi folay ajadi fana bima al-amal bima ta'allam yemin kala ika jihadi ke ni yere kasaka barake ni ka kalande sabana bima ad-da'watu ika welele ka kata yemin kala ani yemin barake mo wele ka tawma anani na as-sabr ika sabali parce ni ani bela gele shati sirina ni na ole sabali mo ni masabali itrega ni shida ni shige abo chukola ala kanda sababu aplana injime o shetana tai shetana keleli jihad shetana o kene tan fly shetana bada made atake tan fly la folo injime ash-shahawat aplana injime ash-shubuhat wa jihad ash-shahawat o bikabi sabr wa jihad ash-shubuhat o bikabi yaqin donc nini fly nyon kuma ada madena as-sabr wal yaqin arabi ubule ke dinan yamay kama qala fil Qur'an al-Karim waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allahu akbar niye shaytana yare kana tugoyi bo nafidu alani kafiru ulufa bi kala uluka darajatul jihad wa fana yanani uluka kala bil awalan bil yad uluka kala ni باليد ولو كلا باللسان ولو كلا بالمال ولو كلا بماذا بالسيف donc abeni tugola na tugu bi kala no nani tugumi kafiru mu fara bi kala no nani tugola ala kan da sababa ma ni kafiru mu na tugu tan nani
aleni kafiru tanani o de be faranyonga abiga daraja sejiya mais différence du même kafiru ni natu tala natu no non ta lo ke ni nene lu ga kere de ni nene bo bolo ta fana lu ko kumbe ko jugu kala ina fa kra ko cigu min marra minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi lu bi yalamin kere absere ke kere nga fagal tala kafiru ta o de fagali ala kan da sababa hakaza inshallah لا يستوون عند الله أقول إنه معمول بهذه على كسر على الوقت كان على يوم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين يا رب تونينا جماعة تلوك عند الذين آمنوا وهاجروا أقول معمول بما نلقى كلك هجرك وجاهدوا في سبيل الله كلك على كسر على بأموالهم وأنفسهم لو كان نفلهم مؤمنين فادلوا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة kere min tamana ala ni mumuni ke ni fulade do ikanna polo ni baade ala ma saray aljana ni ne bayay ikanna polo ni baade ala ma saray aljana bana ala kere min tamana adama de ne ala tawde ni ala ko de ko mamuni oke أعظم درجة عند الله كل درجة دك بو على يو أولئك هم الفائزون أقول لي جنيا بو يا على كم فراو لوكا يبشرهم ربهم برحمة منه على ما بو نسدياني هنا كبو على يو ورضوان وجنات أني جاني الجنة لهم فيها نعيم مقيم على كل نعمة بو يا الجنة كل مية نعمة بس قلني على كم فراو لوكا خالدين فيها أبدا رودمين الجنة كنا أبدا إن الله عنده أجر عظيم كسربا كوب الله سبحانه وتعالى بلو يا أيها الذين آمنوا الله يا أمام لمن يرى تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يا أيها نبادر كفوني ندينا وفرجون كو دمبي بتيجي الله أكبر دمبي نبي بتيجي ما الله بقول لكم يا أمام لمن يرى أكنا أو فو أنا أو بو أكنا أو فو أنا أو بالمو أكنا منكو كبيسيني أدية الولاء ودينا نايانو موالاة الكفار تبقى كيو سلامة شريعة الله أبو شكرا على كم بسببهم إن استحبوا الكفر على الإيمان نيو كافر نيو دي سوداني لمن يكا ومن يتولهم منكم لمن يكيو جيجي ولا وأولئك هم الظالمون أنا تبي فرا يرفون تونينا وكيا سوا قل إن كان آباؤكم أقول سيدنا مودا في نوفاو وأبناؤكم أنا أوديو وإخوانكم أنا بالمو وأزواجكم أنا فرمسو وعشيرتكم أنا كقولو وأموال اقترفتموها أنا نقول من أبو بارا وتجارة تخشون كسادها أنا أكاكرايو جابو فمن نابي سرا غاليني ومساكن ترضونها ومساكن أني سيجيرو نيمو نو سوني مامباو يابو جني سيجيرو مني أحب إليكم من الله نور ورسوله كذا أو يكتم على ناكراكا وجهاد في سبيله وكذا أني جهادي على كسرلا فتربصوا أي ما كنا نيجي حتى يأتي الله وعلى بأمره كنا ناكا يا مريم ويتمامنا والله لا يهدي القوم الفاسق كان كلا جماعة على كل كذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أنا على الإسلام دم في مواطن كثيرة جورا كمانا ويوم هنين التخصيص بعد تامين قال يا دم جورا كمانا ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين أنا قال يا دم جورا كمانا التخصيص بعد تامين هذا يدل على الاهتمام بالخاص دون على يا دم جورا كمانا ويوم هنين كرن منا هنين دو هنين غزوة هنين كرا بركاته ما كلا درون سجرا بيننا مدينة أصر قبيلة دوبي حوازن وسقيف فاتو ما كديجلا أولي ديجرا أولو ما سجنا في كرا بسكا مكان دايله دولو نانا مكسيسا أولو دو لبه في واد تسمى واد أوطاس tataka yake mine ni fengo ta sasa mwana minge sayyidina Muhammad na kwa ni na mwana ya bisinga bopatu makai na doroka ta ame hauka la kasinga afaka bantu ayne ayne la ni kirai aso ka fatu ambabe usama Malik ibn Auf alede hawazi na kauka shi kubai karan beni ne ka jamaa ku ga chakula fanga bula ma farmudo ko dunka bo nuka na folo ka bo ni muso ka bo ni sanu ka bo ni warjo ka bo ni foi kana kai wala sa ni deni muso ni kana folo ti bole bile raza to ni asa kira ta fatu makala de mani ma batantara ani ma batantara le fatu makala abi se wati mana ba fla islamera maka ka faraka anulu nana ma batana fla lu de nyo soro ko ni kana من من أن ينصر واتي من كرا أن الإسلام يدبك فقل لن نغلب اليوم من الجنة أو إكراه ورقصة كافوسير بك أو نبي
kanyo tema kulu fitini badiri don kema sabantan saba ngene ndo anye maba ta anifla kaburu de sawna de kana do ko tike man ma jakiraye Islamiyat ka jate dati jate chaya o Islamiyat ka jige aka alanya sraya anabe ala wele mi kawde Islamiyat jige anga kunyana kala da minene agala rade ngo kala chana Islamo bolo mami era Islamiyat fangile bela gelen bolla mami era sabatira kera no fe do ka titema madama doninka a chaya le do ko mashidi abeta abasi ko kale kumi chawla munu sabatera odo bas anana sahihi muslim kono abuga kisa yango ako huneni do ako ale kumi kira koro ako jama kunu bolle wati mina ako kira kala akumaka fali muso so fali muso jama sa baglatil bayda ako na ya girin ka bisin ka duruma ale to ga dajuru sama ako abasu fiana ba koro obuka ka akare ka bu aka kereke obuka sama ya rasulullah kana fi radi ka duruma abafa ana rasulullah ana muhammad bin abdul muttalib nene alaka kirai la kasi ba dalon te fiyo abdul muttalib mode ode ne shiga ko itala ako abasi ma ko bi wele ke ako wele da madina tawi ika am soru wele ku jiringa kwela zahiru kan ye baya aminke baya to ridwanu minke yirisu goro ko baya chawgami غفر وبيات هوتنا هذا قرأت أين رجال أوطاس أين رجال السمرة من يسمى من بيات غفر كاتشو بمين أبو أباسو ويلي من نكا ويلي أنصر ويلي أو ويلي والله يترك ويلي كلمة أسجركنا إلي يا معشر الأنصار من نكا أسجركنا أسجركنا كرامة kana faranyon ko yoro bela jele makira ko indatiru aya suru bi barakatillah ayi bolo fa bugurela min no wakara badiru do ayo nyogonte aya kiro yoro bela jele na ako warabbil kaaba in hasamu in kalena al kaaba mala nuga kala chana no bolo tru Allah tora tugo mo budda site manya na mamin na do abi ma ba worobo uko padoro ba bolla Malik bin Auf bolla ka ta ila sati fikira kan ta to ila ale ayo ganimo faranyon kana folo mi sorla do mana ko tere ya bela jelen faranyon ka ko bla wa folo do kono ba ko folo mo ko jirana apa ngata sati kana ta nunda tu taru ko benu ka karano wiye no udah tu wiye no ajala ada ko kira ini ka ora la kalau da palimo ako buka karanga kono be kala sewf di kana buka karanga be islam na kama fa ala islam ko ka adu Selama dona naba ko ya Rasulullah ako sa kira pakaw anya ta Islamay tamano ya kalau ka kufaga ako man yini be ta ala dele ku dala kira bolo ko ta ko Allahumma ihdi satifan amu dala de ako ala satifun aku kanda ko na ne Muhammadu ma uslam lama kira ka sorka sindana ay ganima nun to yoro ni jirana ta sorka na kana ganima kla mo ni nun to yoro la woron na ko ata إعطاء من لا يخشى الفقر أي مغدو صن نعمنا لوكا نينا ما be luki sene yunyana ko nyana ma bela de lempo ya klan yo ni wonte ama foi di madina kauma o gala abasu jana yere ayo son ko sabe abasi kuma misera kuma misamani chayara madina kaufe ثم النكوكا نمغني سعد بن معاذ سعد بن عبادة علينا عليه سجراكنا أنا بقى يا رسول الله أبو كم مسلمين كايا بمدينة كولا أبو بقى منفو كوكو إبقى مغوصان مغوكراني ما بافلا منوس لامرا كبو مكا أكو إيه مغوصان كفندو لوما كولو توي كسورة إبقى منوسو ولو جلو بقى توي كبوكا بمرو لما جوسي فلا أبرا فاتو مكا لانكارا منوسي Umma kurang-kurang ini mungkin selama ini. Nah, boleh berturun lama saja tadi. Aku Sa'ad bin Ubadah. Aku ya lagi ada hati lagi gini. Aku anak imurun min kaum. Aku nggak mau hati lagi ya Rasulullah. Aku cuma jamaah para nyongka. Ya jamaah para nyongka tantang borok. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina ke khutbahnya. Fahamidallah wa asna alaihi.
khutba ke ay ala kam ka tamit taman ke ala ka sura ka amma ba'd khutba da mene ako madna kaw ako ne sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ne kila ni ke chugo mina nyame kwa madna kaw ko bi ka sando sura au duskuna ako madna kaw ako ne mina au madumina alam ajidukum dalan fahadakum Allah bi ako ya ne ma sura au ma filini ala ya au kanda ni sayyidina Muhammad ako ya lo magaya ko kera ako ya ne ma na sura au farafara lendo fa wahadakum Allah bi ala ya au ke kilinye ni sayyidina Muhammad ya bere jere mo kisa wal aus wal khazraj ako ya lo magaya ako kera ako ya ne ma na au sura au fantal lamando fa ayyadakum Allah bi ala ya usmenti ni sayyidina Muhammad ya ko ya lo magaya ako kera madnakaw ako madnakaw ay kuma takallamu ako ni sayyidina Muhammad ta fa kana ka ta ay kuma ke kaya ta ko nya soro aw fara fara le dugula ala ya fara nyonka nya soro aw fulendo ala ya kana ni sayyidina Muhammad nya soro aw ay fantawi ala ya kari ka son fenna ni sayyidina Muhammad ako ya lo makawa ko kera ba fana kuma wa kai maya kran danu ma ala samandani funi lukan bala gora billahi wa rasulihi man wal fat al minna wal fam ni famba am kuna da ala na ka kira da kan kuna dia samandia o ga ala na ka kira da bolo kira ko kuma ako na ka da kuma na kuma na fala sadaqtum wala suddaqtum na kuma na bi kefo wa mo bi kenda o madi ناكنا يوم مدينة كو أفنا وافو إسنا محمد جئتنا طريقا فآويناك إنا لا أوما يفصم وغيك يعون لي بسم الله أوم مدينة كو أفنا لا أوم سكاني فبي إنا لا أوما مخزونا فواسيناك إنا لا أوما الدين جلتك لي إسالي أوم يدمي إكا مغيك لي أوم يدمي وينغا لنتقيا أوم يدمي akona kana awe au madna ka au fana biseka ni fobi au bine Muhammadu kuna da noyi au fana biso ko gabi akoma ashara al ansar akoma madna ka min ajli hadhihi al-lu'a akoni fen jasini na profitini saga ani mishi ani ba ani sanu ni nya sora jasini nyadi mogodo ma mise ku duskun kafo udon ta na Quran do islamaya la mise ka fanga soro chugami ubora maga ku ka fauntoy ka islamaya mene fangai akonya dabo de kama ako madina kaw atito mogo ka seringa tu ka so ni sagawe ani mishuwe ani bawe ani nyame ani sabi au ka seringa tas ako so ne alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam madna kawe kasi dami buga kasi tugo buga kasi hatta khadallati nihahum bala dara al minnatu lillahi war rasul samandia ya ala na kafira de tay samandia ya ala na kafira de tay ala na kafira de sika on kuna la on sika foyte ako madna kaw law ittakhadha an-nas shi'ban wal ansar shi'ban latakhadhtu shi'ba al ansar akoni mo ni binya jamana mo fara nyonka mo tara kulwo min kono madna kaw tara kulwo min kono akoni bi taw madna kaw bu kulwo min kono akoni bi taw kulwo kono Allahu akbar akoni binya mo ga finiye ni Muhammad ya birna akoni madina kaw ka etikati Allahu akbar madna kaw toro be kashi bu ka fora dina billahi rabban wa bir rasul qismatan anjana ne ala na ka kray ala na ka kaya klan tugo mina ka damma on jena noye Allahu akbar fami ko men madina kaw kono abwaro diskuda oluku maye okuma kira ka hakila pam kirabe ma to gatani ne soroye madina kaw gatani ala kira yo kan minena fami ala kira bo kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasarga du'a ke madina kaw akallahumma arhamil ansar
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أقول الله ما يني ديك هنا مدينة كولا كبركة دولا كبركة دولا دمنو مبولو لك كبركة دولا ولو فنتا دو كبركة دولا الله أكبر أقول مدينة كو أقول منك مالبا من فوي أقول وسط القون من بعد أسرة قومنا كو تامين سينا محمد كاليم نتي اندومي أبنا كو تامين أين الجميع نما من ينافع أبو السبلي حتى تلقوني في الحوض فمن يومكم الكوثر قولت ممنا أكا السبلي ناينس محمد صلى الله عليه وسلم قولت دومنا الله كان سراني كاوي أبن ودو ماذا شيخ أحمد أيوة أنا الدكتور أحمد علمنا تعليقك أحمد عثمان تراوري فليتفضل إن شاء الله نيسيرو عملة القبضة كما تؤمن أن أسرع في النفوس نلو إن رب العالمين سمونا إلى الملائكة أمي شوفوا مكان كبس عدم عدم خصوصا أبي أنا إلى الملائكة أقرأ آيات بومين أنصاروني ani k'a fɔ u ka diɲɛ nafolo ninnu kɔ u ka walama u ti diɲɛ nafolo ninnu kɔ u n'ale ka se ka taa Madina wa Madinakaw y'a faamu u diɲɛ n'u ye ka diɲɛ n'u ye awɔ u bɛna fayida sɔrɔ a ye mɔgɔw b'u ye sisan a y'a k'u ye k'a k'u denw ye k'a k'u mɔdenw ye jaba in mɛnɛ ɲɔgɔn ma a tilala k'a f'u ye tuguni a ko ale bɛ ansaruw kun ko wasiti ansaru ko nafi ayo kira ga ko wa inni ashfa'u lahum yawm al-qiyamah ko wo alibna madlakau alibnu tasra billah hadu Allahu akbar madne ko mo mi nayi ni mo mi nayi mo mi jay kana sa ko madne ko ko faro mais madne numinu bela jira alibna tasra billah Allahu akbar. Yana musu. Lakin besu na duka da aljanna. Yar wato sarta wato. Ayo dai garanti madina to. Allahu akbar. Fa inni ashfa da ahli madina. Yawm al-qiyamah. Da an yamuta fi mahu wa yabut mahu. Fa ko ma abu fana ni fa. Ni mo gabi sifat da madina ka fara madina ko. Abi fara madina ko. Da fadiyo garanti ta uye oro nyama ko ni sabo ni bago olu kuga dogo ko aya ta kila jere fana o fana ayra bu charai o here do alati nya ga ta ko ale re tu charai ko o fana ay madne ko gay yoro aya ka harami na ko magam tugon Allahu akbar harama maka fɛn ti fa cogo min na a jiriw ti fa fɛn ti fa olu ti cogo min na a ye yɔrɔ fana fɛn di Madinɛ ma ala kɛra y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam a tilala k'a fɔ ko ala nɛɛma min n'i y'a kɛ magan b'a ɲini fɛ k'a si n'i ye nɛɛma o nɛɛma kɛ magan i k'o si bila hali sini sɔgɔma magan nɛɛma Madinah tahu sih tadi. Allah. At-takbir. Takbir. Oleh ada apa? Apa yang nama ko jenyon masro. Ma fay. Ko jenyon masro e ala ke awa pensema di. Madinah ko e jenyon masro o jenyon yo na ti. O ai min kuye ma wa tsira yo na ti jenyon ni fa. Ya kanu ayu kanu ayu nafa ni pe ka madne be ka o be sunando Allahu akbar ay awale bo yore ne bana basu te jar ti bi Allah basu te jar bi na ga shu ne ga ti do madne Allahu akbar wani a fa bi yore do ko tu a ti si ni Jehova kuma madne ko annabi ani akabiru abiru ni da mai ba sa ko lura ne aka yi to hamu borobon itali masjid al-kibi Allah wa Sheikh Ahmad Usman Traore
جزاه الله خيرا على هذا التعليق القيم إن شاء الله. أي تعليق ما من جاني يرينا أجرك فكرة ما صلى الله عليه وسلم على حرمة من يغند مكة كثيرا حرمة من يغند مدينة. صحيح أن الرسول ضمن الشفاعة لأهل البقيع. كرا سنالدون garanti ما مدينة سر بقيع ني بقيع لجأ صحابة ما باتان دينه أن تادي إنا ما وادي كونغو ودكان سر بقيع كون بقيع كون بردون أبو سلام. كرا بني ما مدينة سر ويرولا ينو على سنالدون كي. أنا أستاذ آدم نقول شو دوكمي في الأزهر شيخ أودان. alede ay bay kumbe duwa ka bay to flag la ka duwa ka yere abseka sa madina chukomna ka asudo batia kaburdo na ko tugodi ako ilahina jina min kulli karbin bi hadil mustafa maula al jami' wa habli fi madinatihi qararan wa sakanan thumma dafnan bil baqi ana barasur maka atara barala yeno ka sosore yeno afatura ye abe asudo baqi هكذا إن شاء الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. على يوم جميع جورة أمانة. ويوم هنين. على يوم جميع هنين جو. إذا عجبتكم كثرتكم. من نقص كتكبكوا نقص شيء أو كبكوا. ولم تغن عنكم شيئا. ما أو كاري كبوفيلا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. والله إسلام أنا كشاي بإسلام بعد ما باتن كلا دوكرو كورونا إسلام ولا دوكرو ناكرده. ثم وليتم مدبرين. أو يقول أو بول إسلام أو بول أدومه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله. فالله سبحانه وتعالى يكبسني نور سكينته ودي بسني على أكيدك. وعلى المؤمنين. أجر المؤمنون. وأنزل جنودا لم تروها. على كلام دين ملك الله هنيني دول لم تروها أما كلام دين دوك ملك بادورو. وعذب الذين كفروا. أي كافر من أيلون ينكتا. وذلك جزاء الكافرين أما كافر سراي. ما شاء الله. ما شاء الله يتني الشيخ أحمد ما هكذا. أيوة الشيخ أحمد أمين تعليق دوم إن شاء الله. هو على كرس صلى الله عليه وسلم يوم هنين. أكبر أبو جزا بدر. الله أكبر. ما من أبو كل لا كاتو مقدمة أو بكر نوني أباس نوني. ولو دمدوا عليه سنة عليه ولو مقدمة دون لك ما هو أثر دبول. أيوة أكو kala abega yala ka baga balin sabu tura ka mununu ako anna ibn abdul muttalib wala fa ana nabi Allah ka mununu amma so na ce da ho ma shi da karafo ne Allah kala tuku baga shi da baga shi a ta ce ho ma shi da kala shi samu Allah at-takbir wale de ale de ibn abdul muttalib wala fakra man no wi jamba diga ka ko ni ala kara yere no kam na do kala ni mol bo dama do ni ma kara ba ma cha wo kala ko jole no be ba tire Allahu akbar kala zama ta fa sura ko abaz kam ko wuri ko kana bas ya je ko wele ke do akala ko ya basi jole mai mama bulla akala ko mai jole mi be kere kere do ibu mai mai yere kere yar ma ko akala go nese Allah dama mai kere na I will dam the saya ma kere ko الله أكبر. شيخ أحمد جزاكم الله خيرا. دب أستاذ أحمد أيت على فوارك ككرة كشفريا أنا كموجزة كوجرا مغولا. كرة كابوكم من كيف ونندو. كو كلا جلارة كسر دولا يجوري نا بوكا كلا نو كفن بلا جلين في لاتي بوجي. وأخوي ما صار. نفنا كرة كموجزة صلى الله عليه وسلم. أنا رسولمان. Hatta buneni majare buneni done kira arabu kan bo ako hamiya alwatish hamiya alwatish arabu kundo arabu kan foka ko kira de mo ko ni ne ko hamiya alwatish ako kala tasma mana ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. غفر بتوب من موغا من يالي على ديا والله غفور رحيم. على ديا فمساي على دينا مساي. يا أيها الذين آمنوا. يا مؤمنون لمن يرى. إنما المشركون نجس. أقول لك أبو نجسون سفر ديو.
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ako kana gere la horoma misiri goro nyinen sanko fe aso sidna abakar kirali sidna abakar cha kata haramuna aka ta hijila aka ta ni ke ka fo ni hiji nyine hiji ko fe flanka ko kana do makadle asa arabu kun dama la do magal la horoma de ala yare de bolo wallahi a yoro min jira ka ko haramu ko mai surgu kunu sun sange na do na haramu ko na babla ate sama wallahi hali fanyere mawti dankari nyona haramu kono hali bawo yo to na sera haramuna abi sera de je kata hillu kono ate gibi fiyo wallahi ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نسقه من عذاب أليم ala ko ma o ma ni la horoma yore ni ya ni kibin nan karli ke ka kana gela ke ni tonye ni doye akumba tibi ne la jabala ne la jabal girmai imra'atun min jarham musala ba jarham abuka fade abunayya la taslim fi makkah la saghirata wal kabira akunde kana tonye ni ke makade kana ko ju ke makade kana fitini ke kana kuma baka abunayya kad jarabtuha fa wajadtu fa'ilaha yabur akunde apanya korobo koy anya korobo kalaje manan ko ju ke ba ala ba halakidi anyore soro magan ko ju ke ba ala ko le fata ko togodi ako fa kana gere la horoma yorena bada ami haza jinen sain ko fe ako sedna bakar chaka tani nya ka tani fo mo koy ani sedna ali bukan fo mina ko kira ko la yahud jinen sam ko fe arabu ko me alkaba mununu de ulangolo ko parce adama de ni ko ta ken fini man kan ko donga alkaba mununu do ko buka finu yara bela gere mbo ya to fo na de bayto oriana ko alkaba mununu ulangolo a ko ti kedle flaka ko fana iti don maka kebita la harma misiri kebe gara la harma misiri la ko fana ti ko ni bani aha bismillah wa in khiftum ailatan no kada se ulude na ko tiguye ha marché mondial bi hiji wati arabu ka boye ko be maka bolo kadikirama bangi amal fi ala ma fiya akufal ya'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum wa amanahum min khawf ala ko kan boye be al-kabair bolo on arako bi ilati quraish ilafihim wala quraish kan de nyonya makala ko kan boye be mo bolo no al-kabair ha ubuga boye bela gele soro al-kabair mina ala de al-kabair indana ta bocci sarabuga boye sula abugo de fiyo masami nyoke ko ala tele de biye no na au kam flanka fo kana do otumana mamunu ngo bod nye jamana warawla kana sanike ka ko duke tugodi ha marché mi ce suku ko bi galaya foti soro ala na mu fuye ako fa in khiftum ailatan nawsarna fantanya so fa yughnikum Allahu min fadlihi na ala ba kare ka bo nafsa man dia ala kare tamamina ala bo وسيغنيكم الله من فضله ala ko ka bu kare na nafsa man dia وسوف يغنيكم الله من فضله sonin amne ala bina yughnikum Allahu ala bina au kare ka ba nafsa man dia la إن شاء na ala dia إن الله عليم ayu gaet flanga fo geu kana se nawsarna fantanya kare tamame ala bo ala bina au kare na ka se inna allaha alimun hakim ala jami masai ala kiti masai قاتل الذين لا يؤمنون بالله ay mo ko tele mamu be nuti di mani alala ولا باليوم الآخر di mani la hara jodonna ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله di fella horama ya ala na ka kire la femi la horama ya daka ولا يدينون دين الحق uti tiye dina uto mire ko ke dina e إن الذين أوتوا الكتاب kaba mo wala mamu kala kitabu dungaru ye حتى يؤتوا الجزية عن يد wata yutul jizyata fuka ni so wadi an yadinu bolola wa hum so no do ya la ti do samana kata de ahlul kitabu munu misigi aw koro madina ni so wadi sara kirai aha وقالت اليهود عزير بن الله كما وكانت اليهود عزير بن الله يهودون نفقوا عزير على دين وقالت النصارى المسيح ابن الله اي وكر النصارى ما يكرهون لو فانا نفقوا سيدنا عيسى على دين ذلك قولهم بافواههم niuka kuma kaun niuka kuma kan de dawla ala yare afanyo qur'ana ko rodola ko sankolo surunyana adiksi kulu surunyana mugu anda awlir rahmani walada wa makana lirrahmani an yakata walada kako dembe ala bulo in kullu man fi samawati wal ardi illa ar-rahman abda ko ba bisa kullu du kullu ni gara jere ala ka jonde mattakhadha Allah min waladin binti alaka kaman ka alaka ala ya hakala alaka de soro aw ma ko budde be ala bulo todi ko mel ko ya ala de musul al malaikatu banatullah ulu fana ka to ya يضاعفون قول الذين كفروا من قبل ما من كافر يرى يضاهئون أي يشابهون
mamun ka to ya bul ga kuma kan bonno on fe ya de ke fa mamun ko na mun ne قاتلهم الله ala ka dana de ko ma ko de ala ka dana bi ko qatalahum Allah anna yufakun abu fo bi de ke ite kira ni bani na jara na kaw ye ni so ma sara kira ye ja ku yala asor la sayyidina Isa ka ala de ya ko kuma dila kira ko ka fo Isa ya ala de ya bandi ati se pula bi ani yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko sini an bɛna an bɛ mubahala kɛ ka ɲɔgɔn danga yahudiyaw an n'a denw an n'a ka kabila n'a ka denw bɛ bɔ a tɔgɔ di kerecɛnw an n'a ka kabila n'a ka denw bɛ bɔ an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na ne fana sen na mɔgɔ ne ni n ka kabila bɛ bɔ ni n ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn danga min ta ye nkalon ye ne na aw la ala k'o ta ci k'a fɔ Isa ye ala den k'a bɛ ban bi dugu jɛra Hasan ni Hussein kira bɛ ka olu fitinin ma kira borani Ali ya borani Fatima ya borani Hasan ya borani Husaini ya ataranu ya kata jot klela ako kullu ma qultu kalimatan qulu amin ako ni ndo ga ya fa amin kuno na no ako ni ndo ga dara ba fa amin akana so de so ga gero yoron ne ay fete akay diga ni sem kana ba kira ko abuga fa Hasan ni Husaini abu sunu wada Sako da shi sirawa. Sako. Kada marala. Asete. Marga sako. Apa tuma kira beka Hasan ni Husaini nanu fitini ma abu budege aminana. Aku ni nyok mo do fadro aba ko amin. Tumana askafu najiran tumana ukasora kana joka kira lage winka kidendo bo ko doni baba do bora kana joka kira lage kira la bembe bi chugo man de so mi bala na ka dem so mi diga amina mina atara do yahudiya ko tara do ako krechoma ako na bora da na ko bana ako krechoma bi na bora da ga ko bi ba ako ma ba hala qaumun nabiyyan qat fa asha kabiruhum wala nabata saghiruhum ako na minima shisma mana ka mando ma ka tu dama kashi ka nyon dana min tay ngalo ala ka tachi ka makorobaw ko ulu balola walma a fitinu kulu nugura kulu falena ako ma fepiyo Allahu ako min de sisa amta de la ma ko ka mubakala ka nyon kalini mabo isa ala de ko ma anto ko ble antanga nyama ma ko kono muhammadu yi utara ko bakira ko la ne na oti siribile abe dugu de bila n'a ma ɲɛ ko a bɛ sigi a bɛ nisɔngɔ sara ne isa denko kuma bɛ bila a bɛ nisɔngɔ fana sara u jɛnna n'a ye o nisɔngɔ ye kerecɛnw de kan k'o sara silamɛw ye ne bɛ silamɛ dugu la k'a sababu kɛ min ye o b'u ka diinɛ kɛ mɛ u ka tangani bɛ silamɛw bolo o bɛ nisɔngɔ sara ɲɛ nin de kama o nisɔngɔ sarali o de bɛ sen na fo ka taa se Seydina Isa ka nali waati ma a kiti ma wuli ni Seydina Isa de jiginna waati min na a bɛ sɔrɔ ka jizya a bɛ sɔrɔ ka den ka bɔ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كركو أقول والله أقول لا جابا سرنينا بني نجران كولا alani munun kumina alani mun yake mankante isaka ala dengo kumana ko hatta tuyuru fi awkariha fuka tabla kono mun buka nya ala ko la jaba kuma bela jene halagi hala kono fa asirun de tawabli اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ويوغا كرامغباو الأحبار ويوغا كرامغباو ورهبانهم أنوغا بيرو ويولو منكو كألاي وكنت سجوني بويدة أنتم أفكر تنبانو أحبار بيدوني باباوي رهبانو أنوغا باتو كالاباوي يا إساوا أفولو دي مكو بيرو umulu mine ukuntu batu de ay ulude kumana afu ulude kanu yuhilluna ma sha'u wa yuharrimuna ma sha'u ni fami kadu yo bo daga ni fami kadu yo bo haram ya daga ni haram ya ni ala ya hakadi don la islam ga shin karamo ga shin kun do hada haram da ki bolala ido do jahannama kono ya ala ya place de ta والمسيح ابن مريم أقول أنا سيدنا عيسى بن مريم الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أنتصر ما يا مريم فوق فوق على بتو ما كلم بيو لا إله إلا هو على دي ما يمشي فيه فعلى كله سبحانه عما يشركون على كف على سنيرة كف فيهم وبك فلان كفيا من جناي يريدون أن يطفئوا نور الله بدرنا أيوة كاميرا نويانا ما كلاو أيا نغير كبون إن شاء الله أيوة وما هو كسيدنا إن شاء الله كاميرا السلام عليكم سلام أمبادو الإسلامو كم فوتو دلماري Alhamdulillah
kunu ni waati an y'a fɔ ko ni ala ye bi yira an na an bɛ ala fo ala y'o fana yira an na ni kɛnɛ kelen kan Bayelsa Kamara a ko f'a b'a ɲini jɔnɲumanw fɛ an ka karamɔgɔw an k'u nisɔndiya u ka kuma tɛ dɛ Bayelsa de ko ten ko ni kalan bilasira an ka wuli an ka don alisilamɛw kan an ni ɲɔgɔn cɛ ni min seko ye dɔrɔmɛ kelen ni min seko ye 100,000 min seko ye 1,000,000 a man dɔgɔ a man ca fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka di an ka karamɔgɔw ma an k'u labila n'a ye u yɛrɛ ka nisɔndiya ala ye bi yira an na an nana an bɛna don mɔgɔw cɛ la ni min seko la min na o k'o di an k'o di an ka karamɔgɔw ma u ka laɲini tɛ dɛ anw yɛrɛ de ye ni laɲini an yɛrɛ de y'a laɲini a ka di an ka karamɔgɔw ma an bɛ dugawu kɛ ala ɲinɛ yira an na ala ka san wɛrɛ yira an na ni hɛrɛ ni kɛnɛya ni jidi ani garijɛgɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛw fɛ an ka karamɔgɔ yarabi hali bi ala ka dɔ fara dɔnniw kan ala ka jidiw kɛ an bɛ dugawu kɛ a ka to b'a kan sallallahu alaihi wa sallam. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أيوة an da ɲɔgɔn min bɛ yen n'a bɛ sinsinna n'o ye Madu Bogo ye ala ka kalifa minɛ na o de la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka hinɛ ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma awa ani an ka majlisu kɛba n'o ye Basiri ka terikɛ ye Isa san o san fana ye majlisu kɛba dɔ ye donc a ma na ka bɔ lomɛ fɔlɔ donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'an yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ la yan nɔ inshallah يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم a b'o cogo de la a ko yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahihim b'a fɛ ka ala ka nɔɔrɔ ninnu k'o faga n'u daw ye u b'a fɛ ka silamɛya kɛ n'u daw ye yala olu bɛ se o la wa u se dɛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره a ko ala bɛ ban pewu fo ala k'a ka nɔɔrɔ timɛ ولو كره الكافرون hali n'o gɛlɛyara kafiru ma والذي أرسل رسوله بالهدى ala de y'a kɛ cidenw cini kanda ye ودين الحق ani tiɲɛ diinɛ ليظهره على الدين b'a fɛ كله silamɛya diinɛ ka kɔrɔta diinɛ bɛɛ lajɛlen kan wala kari al-mushrikuna hali filankafo banna ni ye y'a yira an ka jɔyɔrɔ ye bitigiw mugan na n'a bɛ se ka jɔyɔrɔ lajɛ mimma huwa khairu yani an jɔyɔrɔ ye ɲinɛ يا أيها الذين آمنوا Allah ya manu min liman yara إن كثيرا من الأحبار والرهبان ko ma son jamo ne bi karam chrétien ga karam ga bawla nu ga batu kala bawla ويأكلون أموال الناس ko بالباطل ma ga na bolo duni na marai ويصدون عن سبيل ko ma da الله tu ga ba ala ka sirama والذين يكنزون الذهب ako والفضة ma munu min samni warje ka mara ولا ينفقونها في سبيل الله to ga na faga su ta jaga bo ala ka sirala وبشرهم بعذاب أليم ala ko kulu ndi so jani la jaba min la jaba dimine yi يوم يهمى عليها في نار ko جهنم min aduna ala ba ka perde ka kala janama tasma kono وفيها جباههم ala bu nyeda passé nay وجنوبهم وظهورهم anu keraw anu ko هذا ما كنتم ala ba لأنفسكم fa ay min la so ga yara aw min kunye wode ni فذوقوا ما كنتم تكنزون ala ba ay tanne ma kuntum taknizuna aw kuntum min la so ga yare إن عدة الشهور عند الله 12 ako شهرا mi eta ko ta daba ta fana bite ko ni ma mi daba ma amisi ni ka jaga bo kira ko te bina illa buti halahu bi ta'in karkarin yawmal qiyamah ala bi kene de kay se la hara jodo misi tigi ba adasa bi biri ko naka to no mi sugu to kana to ki don don ta to ki tun ki biya don do ko misi kele gele bela jede mi sugu tur de ke ni misi bana u to ta tur de tuguni yani ka ti tayaro la ni la hara jodo kana aha bismillah inna iddata إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ako kalo jatida ala yoro kalo ta anif ladi في كتاب الله ala ka kitabu kono يوم خلق السماوات والأرض domin ala isan du goloda منها 4 حرم nani bala ala yuluka la harama kalowi ذلك الدين القيم sulqada zulhijja muharram
ثلاث فرد وواحد فرد رجب عليك لماذا؟ سبت بلين اليوم هكذا ذلك الدين القيم على كون يدينا دي دينا جولي ولا تظلموا فيهن أنفسكم على كون كانوا من كون كان يرى كنت يرى وقاتلوا المشركين كافة على كون أي بلانك بونا يسرعوا فقوا بيه كما يقاتلونكم إذا بنوا أسلم وسرعوا بيه فنتقلنا واعلموا أن الله أكاد على كفر على نساء بوما جعل الله وإياكم من المتقين صدق الله العظيم